neza none nongeye kubaha ikaze ku isomo ryacu rya 8. Tugiye gukomeza turebera hamwe inyunguramagambo cyangwa se vocabulaire zigize isomo rya 8 kuri level ya A1. Lernen Wortschatz. Wie heißen die Wörter in ihrer Sprache? Übersetzen Sie. In der Stadt. Tugiye kurebera hamwe amagambo agendanye n'umujyi. In der Stadt, mu mujyi. In der Stadt, mu mujyi. Ausstellung. Die Ausstellung nicyo twita imurikagurisha. Die Ausstellung mu bwinshi ni die Ausstellungen. Die Bar n'akabari. Die Bar n'akabari mu bwinshi ni die Bars. Das Café. Das Café mu bwinshi ni die Cafés. Ni ahantu baba bacuruza ikawa cyangwa se coffee shop nko abantu benshi babizi. Die disco n'akabyiniro. Die disco mu bwinshi ni die discos n'akabyiniro. Die Kneipe nabyo bijya kumera nk'akabyiniro. Yego mu bwinshi ni die Kneipen. Das Konzert ni concert mu bwinshi ni die Konzerte. Das Museum nicyo twita das Museum ni ukuvuga ngo ni inzu ibibitse amateka irimo ibintu runaka umuntu ajya kureba, ariko ibyo bintu bibitse amateka runaka ni musée nyine nkuko tubivuga. Das Museum. Yego hari nubwo bayita Museen. Das Restaurant nk'igifaransa rwose mu bwinshi ni die Restaurants. Das Schwimmbad nicyo twita piscine mu bwinshi ni die Schwimmbäder. Das Theater ni ukuvuga ngo ni ahantu hakinirwa filime cyangwa se amakinamico. Uhrzeiten ni ukuvuga igihe. Kuvuga igihe. Yego die Uhr isaha mu bwinshi ni die Uhren. Sa. Iyi isobanura sa. Urugero 4 ubwo ni ryari, ni saa 10 zuzuye. 4 saa 10 cyangwa se 6 ubwo ni saa 11 n'igice. 6 saa 11 n'igice. Yego es ist Viertel vor cyangwa nach ni ukuvuga ngo ni iminota 15 ibura cyangwa se iri munsi ya. Yego ni ukuvuga ngo ni iminota 15 ibura cyangwa irenga ku isaha runaka. Es ist Viertel vor ubwo ni iminota 15 ibura kuri iyo saha ugiye kuvuga, cyangwa se nach iminota 15 irenga kuri iyo saha ugiye kuvuga. Yego halb ni ukuvuga kimwe cya kabiri, akenshi ni iminota 30 bavuze. Halb iminota 30. Viertel kimwe cya kane. Yego Viertel kimwe cya kane. Bis 4 ni ukuvuga ngo tubonane saa 10. Ubwo ibyo ni ibintu wumvise muri rino somo. Yego umuntu akubwira ngo bis 4 ni nko kukubwira ngo tubonane saa 10. Ubwo ni igihe bamwumvikanye. Yego cyangwa se bis dan abashatse kuvuga ngo tubonane icyo gihe. Ubwo ni igihe udashaka gusubiramo igihe mwavuganye. Yego hanyuma tuze kuri Tageszeiten ku bihe by'umunsi. Morgen der Morgen igitondo. Der Vormittag mbere ya saa 6 mu bwinshi ni die Vormittag. Der Mittag ntago iyi bayivuga cyane, hari abayivuga hari n'abatayivuga. Der Mittag cyangwa se der Mittag ni ukuvuga ngo ni saa 6 nyine, amasaha ya saa 6 igicamunsi. Yego Nachmittag nyuma ya saa 6. Der Nachmittag nyuma ya saa 6. Der Abend umugoroba. Die Nacht ijoro. Email cyangwa se brief kwandika email. Liebe cyangwa liba, iri ni ijambo rikoreshwa. Libe rikoreshwa uri kwandikira igitsina gore,
liba uri kwandikira igitsina uri kwandikira igitsina gabo. Liebe Grüße, liebe Grüße, ndagusuhuje cyangwa se ube amahoro. Yego, herzliche Grüße, herzliche Grüße, ube amahoro. Ariko no kuvuga ngo ubu ni uburyo bubiri butandukanye ushobora kuba wasozamo ibaruwa, ariko byose bisobanura kimwe, ube amahoro. Divorce, ugiye kuvuga aya ni amagambo ajyanye n'icyumweru. Divorce, icyumweru. Der Tag, umunsi. Divorce, icyumweru. Der Montag, kuwa mbere. Der Dienstag, kuwa kabiri. Der Mittwoch, kuwa gatatu. Der Donnerstag, kuwa kane. Der Freitag, kuwa gatanu. Der Samstag, kuwa gatandatu. Der Sonntag, ku cyumweru. Weitere wichtige Wörter, andi magambo y'ingenzi ukwiye kumenya. Das Essen, ibiryo. Das Fernsehen, ni televiziyo. Der Kaffee, ikawa. Ibi bintu ugomba kubitandukanya. Hari der Kaffee y'ikawa, icyayi cyo kunywa nyine, ikawa yo kunywa. Hakaba n'iyi das Kaffee, ni ukuvuga ngo naho banywera ikawa cyangwa se coffee shop. Yego, ni ibintu bitandukanye. Hari shop ya das Kaffee, hakaba na der Kaffee, ikawa. Das Radio, das Radio ni radio nyine. Sehen, kureba. Wissen, kumenya. Wissen, kumenya. Bald, mukanya. Besonders, cyane cyane cyangwa se byihariye. Höflich, ni ukuvuga ngo mu buryo bwubashywe. Höflich, mu buryo bwiyubashye. Unhöflich, ni mu buryo butiyubashye. Morgen, yego. Yego, ni ibintu ugomba gutandukanya. Morgen, nejo. Yego, ni ibintu bitandukanye. Der Morgen ni igitondo. Der Morgen, igitondo. Hanyuma morgen ni ejo hazaza. Yego. Noch, nabwo. Noch nicht. Iri ni ijambo rikoreshwa ushaka kwerekana ko ikintu kitaraba. Noch nicht, ntabwo birakunda. Noch nicht. Spät, gutinda cyangwa se bitinze. Yego, izi ni adjective. Spät bigaragaza ko ikintu cyatinze. Vielleicht, byashoboka cyangwa se wenda byashoboka. Warum nicht? Why not, kubera iki? Yego, mu Kinyarwanda ni kubera iki? Yego, ariko tubishyize mu Cyongereza ushobora kubyumva kurushaho. Why not? Warum nicht? Kubera iki bitari bukunde? Warum nicht? Keine Lust, nta bushake. Lust auf, ni ukugira ubushake ku kintu runaka. Ushobora kuvuga ngo ich habe Lust auf, ukavuga icyo kintu ufiteho Lust. Urugero, ich habe Lust auf spazieren gehen, ukuvuga ngo mfite ubushake cyangwa se ndumva nshaka kugira ute guhikinga. Lust auf, kugira ubushake ku kintu runaka. Gute Idee, igitekerezo cyiza. Gute Idee, igitekerezo cyiza. Die Idee, igitekerezo. Mu bwinshi ni die Ideen. Yego, ahangaha hari agatipu baguha. Hano hari agatipu baguha kavuga ngo lernen Sie Wörter wenn möglich als Laie. Yego, ni ukuvuga ngo ni byiza kwiga amagambo. Ni ukuvuga ngo ni muri aya magambo tumaze kureba nyine. Niba aho bikunda, ni byiza kuyiga uko akurikirana. Urugero ahangaha: Montag, Dienstag, yego, Mittwoch, yego. Uru ni urugero baguhaye. Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, ukayiga nyine uburyo akurikirana ayo magambo. Cyangwa se Vormittag, Mittag, Nachmittag, ni ukuvuga ngo mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita. Urumva ayo ni amagambo akurikirana agenda yerekana ibihe by'umunsi runaka. Yego, iki ni igitekerezo cyangwa se iyi ni tips babahaga kugira ngo ubashe kuba nibura wamenya aya magambo mu buryo bworoshye. Yego, ndabashimiye cyane. Mukande subscribe, hanyuma musangize inshuti zanyu izi video
icyifuzo, ikibazo cyangwa se igitekerezo mucyandika hasi muri comment kugira ngo twigane Ikidage mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda tubasha kumva. Tschüss, auf Wiedersehen.